Lepo nadmudrivanje na mreži. Na kraju Novak osvaja poen. Ponovo je lepo sakrio drop shot. Stigao je Kecmanović, ali loptica je već bila blizu dole terena. On je probao da takođe odigra. Kačanov je ponovo pročitao stranu, ali Monteiro siguran na mreži. Lep volej. Stiže Fabio. Petrije. Nove lopte, molim, New Balls, please. I to je ono što se čekalo. Ide na mrežu Kačanov posle dva velika udarca i onda lagano to završava. Vole igra. Game, seri match. Djokovic, 2 sets to 1. 4-6, 6-3, 6-3. 4-6, 6-3, 6-3.